Na neki način već iz ovoga slajda vidite da će ovo biti jedna serija proučavanja i glavni naslov je Krštenje Svetim Duhom. Mi ćemo danas imati prvu temu Obećanje Svetoga Duha, ali bit će ukupno 6 proučavanja. Druga tema Svrha krštenja Duhom, treća Hristos u nama, četvrta Očišćenje Duhom, Traženje Svetog Duha i dokazi sile Svetoga Duha. Vi ste vidjeli da u rasporedu koji je stavljen na oglasnoj tabli, da skoro svake druge subote ću biti sa vama. To je bila u stvari molba kao jedna priprema za evangelizaciju koju ćemo mi imati u februaru mesecu. Tako da nosite svoje Biblije, ja znam da ih imate sa sobom, iako će tekstovi biti tu na platnu, ali možete i zabeležiti i te tekstove, a isto tako i neke zabeleške koje ćemo imati u toku samoga proučavanja. I pre nego što otpočnemo prvu našu temu, hteo bih da ovako sedeći pognemo glave i da se pomolimo. Nebeski Oče, ti si poslao Hrista da dođe na zemlju i omogući spasenje ljudskom rodu i njegova služba nije završila kada se vratio natrag, nego nam je dao najveći dar, najveći poklon u Duhu Svetome. I pomozi da kroz proučavanje reči Tvoje razumemo šta je ono što Duh Sveti čini u našem životu i na koji način da osjećamo njegovo prisustvo, da čujemo njegov podsticaj, opomene, savete, nadahnuće. Budi sa nama, molimo te u Hristovo ime. Amin. Ja verujem da se svi sećate događaja koji se dogodio 26. decembra 2004. godine. Samo ću vas podsjetiti, veliki zemljotres koji je pogodio područje Indonezije. I veliki broj mrtvih je tada stradao u jednom uraganu i sada uragani počinju da dobijaju nekakva imena. Tada je to bio tsunami. Verujem da se sećate stravičnih slika koje su pokazivale veliki broj mrtvih ljudi i ta katastrofa koja je bila. Smatra se da je tada prilikom tog uragana oko 300.000 ljudi izgubilo život. 6 do 8 meseci kasnije jedan britanski naučnik izneo je na neki način jednu studiju kako je došlo do tog zemljotresa. Uzrok je bio zemljotres jačine 9 stepeni Richterove skale. Nikada ranije nije bilo ovako jedno iskustvo. Šta se dogodilo? Zemljotres je napravio jednu pukotinu na dnu okeana. I ta pukotina je bila široka 1300 kilometara. I samim tim voda koja je počela da ulazi u tu pukotinu je stvorila jednu masu, jedan kovitlac, ne znam koji izraz da upotrebim, da je odjednom okean počeo da se podiže i da kreće prema obali. Jačina zemljotresa, kaže on, je bila 100 gigatona bombi. Jako je teško i shvatiti tu silinu. I bilo je, kaže, mnogo više nego što čovjek može uopšte da zamisli. Da li je ovo bilo jedno upozorenje svetu? Mi znamo da posle toga dolazi sledeći hariken, pa Sandi i mnogi drugi nazivi koji su ljudi dali. Hrišćani su sada u situaciji bili da odgovaraju na mnogobrojna pitanja zašto Bog, ako ga ima, dozvoljava da se tako nešto dogodi. Gde je bio Bog? Jedan drugi događaj. Verujem da se sećate upozorenja 11. septembra 2001. godine, kada su 2 kule bile uništene.
3 godine, 4, supruga i ja smo bili u Njujorku i na mestu gde su nekada bile te velike zgrade, sada imate jedan spomen obeležje, onako izgleda kao neki bazen u koji ulazi voda, a okolo skroz su imena ljudi koji su završili svoj život. I sve se to proširilo kasnije i na druge zemlje. To je bio početak. I tada je prvi put izgovorena jedna nova reč koja se danas jako često ponavlja. Terorizam. I to imate danas zaista širom sveta. Šta terorizam izaziva? Strah. Šta ako neko, ko zna, poremećen iz ko zna kojih razloga, ne učini nešto da napadne ljude i da im oduzme život? Ponekad čovek ne može to da razume dok ne doživi. Međutim, ni mi nismo imuni na sve to. I mi smo imali i naše ratove, i naše tragedije, i naše poplave, i naše bolesti, i sve ono što dolazi. Da li je sve to upozorenje na sam kraj? Želeo bih da podelim sa vama jedan citat Duha proroštva koji kaže ovako: kako se bude približavao Isusov dolazak, Duh Sveti će se u isto vreme povlačiti sa zemlje, ali i vršiti veći uticaj na neke. I u tom zlu Duh Božji treba da se otkrije. Ako se vratimo tsunamiju, postoji jedan interesantan izveštaj koji je dat preko CNN-a. Čovek, novinar se zvao Anderson Cooper i on je bio u stvari upravnik sirotišta u Šrilanki koja se zvala Jaymout Sanders. I on opisuje ovako. Zapazite vreme kada se šta događalo. U 8 sati i 45 minuta jedan od članova odbora sirotišta mu je kazao 8 sati i 45 minuta, more dolazi. On je sakupio sve njih, a bilo ih je 28 i krenuli su prema jednom brodu i taj brod je krenuo prema pučini. Jedan dan pre toga skinuli su motor sa tog malog brodića. Zašto? Zato što je prethodni motor neko ukrao. I sada su morali da kupe drugi i sada su brzo žurili da taj motor stave da bi pokrenuli sam brod. Trebao im je samo 1 minut da bi to namestili. I kada su krenuli sa tim brodom, vodeni zid visok 20 metara je krenuo prema njima. To je isti taj tsunami o kojem pričamo gde je stradalo 300.000 ljudi. I Sanders je odlučio da i pored toga što je to video, da se jednostavno nemate kud. Krenuo je prema tom zidu. I u tom trenutku on se setio jednog biblijskog teksta. Isaija 59:19. I će se uplašat na zapad od imena Gospoda, na istok od slavata njegova, ako neprijatelj nadojde, kako reka, tu god na Gospoda će go isterati. Setio se obećanja koje je Bog dao u svoje vreme. A onda se dogodilo čudo. Evo šta je novinar zapisao. Taj veliki, masivni vodeni zid se zaustavio. Ne preterujem. Kao da je neka nevidljiva ruka zaustavila sve to. Nisu samo oni koji su bili u brodu to videli, nego oni koji su bili na obali su posvedočili da ovo čudo mora da je uradio samo Svevišnji, jer samo od sebe to nije moglo. Dragi moji, Duh Božji će raditi
On radi. I radit će kroz pojedince u posljednje dane. I zapazite citat koji smo čitali, Duh Božji se povlači, ali u isto vrijeme još uvek njegovo delovanje je snažno, jer postoje još ljudi koji nisu čuli istinu, a treba da čuju. Vratio bih se sada natrag 2000 godina, u noć kada je Isus bio predan pre raspeća. Vi znate da je Isus je znao da dolazi taj kraj. On je u stvari i došao na ovu zemlju upravo zbog tog kraja, zbog završetka svog života, ovozemaljskog boravka na ovoj zemlji svojom smrću. I puno toga je hteo još da kaže svojim učenicima prilikom rastanka. Ali većinu stvari koje je rekao je bilo vezano za Svetoga Duha. Čitamo tekst u Jovanu 14. poglavlju 16. Ja će go pomolam Otecu i on će vi dade drug utešitelj, da bide sa vas do veka. Šta kaže tekst? Kada se Isus molio za Svetoga Duha? On je to rekao u četvrtak naveče, uoči samog rastanka sa svojim učenicima. Vi znate da će Isus imati večeru Gospodnju, uspostavit će nove simbole svoje žrtve i onda će poslije toga otići, krenut će prema Maslinskoj gori, spustit će se dole, izaći će iz Jerusalima, spustit će se dole u dolinu Kedron, tu je tada još uvek postojao potok Kedron, danas više ne postoji. Kada sam posljednji put bio, presušio je, jednostavno nije bilo vode, i onda su se popeli gore na Maslinsku goru i u tom hodu njihovom Isus pre rastanka, jer posle kada uđe na Maslinsku goru i kada uđe u Gecimaniju, znamo Isus ostavlja učenike neke ispred vrta, trojicu vodi unutra, traži da se oni mole, on se moli, znamo da oni spavaju, ali poslije toga dolazi Juda, dovodi onu masu i Isus bude uhvaćen. Posljednja poruka o kojoj je Isus pričao je bilo o čemu? O Duhu Svetome. Zašto? Znate, kad hoćete nešto da ostavite za kraj, kada vam dođu gosti, najteži je, znate, rastanak kada se rastajete sa svojom decom, odlaze, budete tu jedno vreme, ono morate ići, ili oni su došli kod vas pa odlaze. Šta ostavljate za kraj? Ono najvažnije. I Isus ostavlja tu poruku o Svetome Duhu za sam kraj. Možda je jedna od tema mogla da bude da govori o Ocu, da govori o planovima, da govori, da hrabri učenike, ali on kaže ja idem, ali doći će neko ko će biti neprestano sa vama. Isus je fizički bio tu, ali znate, Isus je znao da će se svi oni razići. Šta se dogodilo kada je došlo progonstvo? Svi su se razišli. I Isus je znao da Duh Sveti može da u svakom trenutku da bude sa svakim od njih, bez obzira ko se gdje nalazi. I zato priča o ulozi Svetoga Duha. Već u nedelju veče se videlo ispunjenje te molbe. Čitamo u Luci 24:49. Šta kaže tekst? Šta Isus kaže? Kakva im je sila potrebna? Samo Duha Svetoga. Da li se to dogodilo? Duh proroštva kaže, kroz 40 dana Isus je to obećanje mnogo puta ponovio. To su bili onih 40 dana posle vaskrsenja, dok se nije vazneo gore na nebo. Posljednji put kada im je to rekao, bilo je u momentu vaznesenja. Dela apostolska 1:4-5. I sobirajući gi, on im zapoveda, ne oddalečuvajte se od Jerusalima, dok čekajte go vetovanje to od Oteca.
Kaže, to je očevo obećanje, krštenje Svetim Duhom. Šta to znači? Hajde da pođemo zajedno, da vidimo kako se Isus krstio i šta se dogodilo tom prilikom Hristovog krštenja na Jordanu. Idemo u Jovan 1. poglavlje. Ovo je za koga rekao, po meni ide čovek koji pred mene beše, oti postoješe porano od mene. Ja s njega poznavao, no dojdu da krštavam sa voda, za da bide on objaven na Izraelu. I svedočeše Jovan velejući, bo vidov duhom da slegува od nебото како гулав и остана над него. Ja s njega poznavao, no onoj što me prati da krštavam sa voda, mi reče, vrz kogo vidiš da slegува duhom i da ostanova nad nego, to je koji će krštava sa Duh Sveti. Ovde imamo dve interesantnosti. Prva, Jovan Krstitelj je tražio znak kako će se prepoznati ko je Mesija. Već smo ranije spominjali. U vreme kada je Isus živeo, u to vreme, 50 ljudi je sebe proglasilo za Mesiju. Sami sebe su proglasili za Mesiju. I znate, narod je bio zbunjen. A ko je sada od svih njih Mesija? I sada Jovan traži, Oče, otkri nam ko je pravi Mesija tu. Iako su bili rođaci, nisu se poznavali, nisu se susretali. I taj znak je bio silazak Duha Svetoga i Očev glas sa neba. Ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji. Jovan je posvedočio, to je onaj koji je predskazan. Još je Isaija 800 godina prije Hrista također govorio o tome. Pogledajte Isaija 53. poglavlje 11. Će se zaradova poradi trudot na dušата svoja i će vide svetlinu. Videće plod duše svoje. Videće. I kada je Isus na reci Jordanu bio tu, ispunilo se obećanje. Trebalo je vidljivo da se vidi prisustvo Duha Svetoga i zato je na njega došao u obliku goluba. A onda glasa neba koji potvrđuje da je Isus pravi Mesija. U vezi sa tim, Elena White kaže, Isus je u suzama tražio silu za tu službu. Nebo je bilo zaprepašćeno otkrivanjem te ljubavi za ljude koji nisu brinuli za Boga. A onda Luka nastavlja dalje. I svetio duh sleze na njegov otelezen vid, kako gulav, i se ču glas od nebota, koji veleše, ti si moj возлюблен sin, od tebe je moja volja. Dragi moji, da li to treba i mi da doživimo? Ja ne kažem, ja sam se krstio, imao sam 15 godina. I niko nije video da je se spustio Duh Sveti na moje rame ili na moju glavu. Nije bilo vidljivo. Za Hrista je to bilo neophodno zbog svih onih koji su bili tu da se posvedoči da je Isus sin Božji. Ali ako prisustvo Duha Svetoga nije u našem životu, onda mi nemamo snagu. Mi možemo da imamo znanje šta trebamo raditi, jer ćemo uzeti se to pismo pa ćemo čitati poruke koje je Bog dao, znanje, ali ne možemo imati silu da tako živimo. I zato nastavljam citat. Da li bi sve crkve na zemlji mogle da se ujedine i da cilj svakog vapaja ka Bogu bude Duh Sveti? Kada to radimo, Hristos, naša sigurnost, je uvek prisutan. Kada je bila biblijska pouka, onda je Atoše kazao, ok, oni u Filibi tamo, ili poruka koju je Bog dao njima, a kakva je poruka za nas? Zapazite da ovde kaže, sve crkve na zemlji, kada bi se ujedinile u molbi da dobiju taj dar, ne dobiju, mi smo taj dar dobili. On je tu, on je na raspolaganju.
ali da li ja dozvoljavam da Duh Sveti mene upotrebi? Da li dozvoljavam? I sada pogledajte posljednju rečenicu. Tada, kada sve crkve na zemlji kad bi se ujedinile, tada će svaka potreba biti ispunjena. Svaka potreba, ne kaže svaka želja. Znate, mi ljudi imamo jako mnogo velikih želja, imamo i male željice, imamo mnogo toga. Ne kaže potreba će biti ispunjena. Da li biste voljeli da vaša potreba bude ispunjena? Da li bismo voljeli da kao crkva, naša potreba crkve kao zajedništvo da bude ispunjena? Ljubav. Pričali smo o ljubavi i citiran je tekst iz 1. Korinćanima 13. poglavlja. Šta vredi sve drugo ako nema ljubavi? A rod duha je šta? Prvo mesto ljubav, pa onda mir, trpljenje, nabrajaju se rodovi duha. To Bog hoće da nam, i može da nam da. Želi i može da nam da. Ali da li ćemo dobiti zavisi od nas. Tako da, kada pogledate istoriju sveta, kao da na neki način možete čitavu istoriju da podelite, da tako kažem, u tri etape. Ovo je moja ideja, ne kažem da je to u potpunosti tako. 3 istorijske ere u odnosu na Božje delovanje. Kao da su prve 2000 godine pripadale eri Oca. Drugo, od rođenja Isaka, pa sljedećih 2000 godina, do rođenja Isusa Hrista, je era Sina. I narod je trebao da upozna Hrista. Narod je trebao da prepozna proročanstva koja su data i da vide ispunjenje koje će biti u Isusu Hristu. Na koji način? Vi znate da je napravljena svetinja. Zašto je napravljena svetinja? Šta je Bog rekao kada je imao plan da napravi svetinju? Načinite mi svetinju da među vama budem, nastavam, da živim, da boravim tu među vama. To je Bog želeo. I kroz službu u svetinji se tačno videlo da svaki čovjek je dolazio, grešnik, da dobio oproštenje greha i ostvarivao je to zajedništvo sa samim nebom. Treća, period u kojem sada živimo je period Svetoga Duha. To je, kažem, moje viđenje. Ono što je božansko trojstvo želelo da postigne jeste kako da oni koji su na zemlji prvo upoznaju živoga Boga. Na koji način? Kako da postanu svesni Božje prisutnosti? Kako da, čitajući Sveto pismo, ne samo znaju, ne imaju znanje, nego sprovode to u svom svakodnevnom životu. Kako da postajemo sve sličniji našem Gospodu Isusu Hristu? Kako da se pripremimo za Hristov ponovni dolazak? Kako da budemo gotovi za večnost koju Bog hoće da nam da? I zato imam pitanje za vas. Gde je bio Duh Sveti pre Pedesetnice? Da li je on bio prisutan na ovoj zemlji? Molim? Da li je bio prisutan još od početka, od stvaranja planete Zemlje? Jeste. Jer kaže tamo u početku stvori Bog nebo i zemlju i šta? Duh Božji dizaše se nad vodom. Dobro. Ali sve je to bilo na neki način, da kažem, ograničeno. Jer onaj koji je razgovarao sa patrijarsima, prorocima, davao viđenje, koji je dao 10 zapovesti narodu, ko je bio? Ko je to radio? Isus Hristos. Ali sada imate veću ulogu Svetoga Duha. Da li je u Starom Zavetu bio Duh Sveti prisutan? Kazali smo da. Da li se David posle
svog greha moli Duha Svetoga nemoj uzeti od mene. Znači, bili su svesni da postoji Duh Sveti. Ali sada imate jednu veliki uticaj Duha Svetoga nad svakim čovekom i ispunjenje obećanja koje je Isus dao da će dati kao svoga zamenika. Samson. Šta se događalo kada je dolazio Duh Sveti na njega? On činio je čudo, jednostavno snaga koju niste... Znate, ja sam kad sam bio dečak, meni moja baka čitala Bibliju. I ona je kazala, o čemu hoćeš da ti čitam? O Samsonu. Znate, dečaci svi, pa možda i devojčice, Samson. I onda kada kaže tamo gradska vrata, znate kad kažete gradska vrata, pa vi sada uzmete jednu obična vrata, pa nije lako uzeti. Ali gradska vrata, tu su bili ogromni, nekoliko metara, debelo drvo. A on uzeo i odneo, i to odneo gore na brdo. Odneo na brdo. Odakle mu ta snaga? To bilo njegova. Isto tako, u raznim okolnostima, pogledajte doba Jezekilja, 500 godina pre Isusa Hrista. Evo tekst koji nam u stvari kaže, vreme u kome mi sada živimo je vreme Svetoga Duha. Vreme u kojem mi sada živimo je vreme Svetoga Duha. I evo tog, ja se izvinjam, ovo sam preskočio, 3 te istorijske, dakle, ere u odnosu na Božje delovanje. Prve 2000 godina patrijarhalne ere ili era oca, od rođenja Isaka sljedećih 2000 godina do rođenja Isusa Hrista je era sina. I imate sljedećih 2000 godina smo u doba duha. Tekst sada čitamo iz Jezekilja 36, 27 i 28. Izraelski narod je hteo da živi po volji Božje. Kada su dobili zapovesti, šta su kazali? Sve što je Gospod kazao, činit ćemo. Koliko dugo su to činili? Koliko dugo? Samo 40 dana. Jer posle Gospod kaže, siđi dole, narod se pokvario. Nemamo mi snagu. Hteli su, imali su volju, ali nisu imali snagu. Samo ako moj duh bude u vama, kaže, moći ćete da budete i da ostvarite ono što ja kažem. Idemo u knjigu proroka Joila. Zapazite da je Duh Sveti bio izliven na pojedince. Spominjali smo Samsona. Ali ovdje kaže da će Duh Sveti biti izliven na sve, na celu crkvu. Zato Jovan kaže da Duh još nije bio dat, pošto Isus nije bio proslavljen. A kažete mi, kada je Isus bio proslavljen? Nekoliko puta u toku svoga rada vi vidite proslavljanje samoga Isusa Hrista. Prvo je bilo kada je Isus bio kršten. Tada je prisustvo Duha Svetoga bilo vidljivo i čuo se glas sa neba. Drugi put kada je Isus bio proslavljen je bilo na gori preobraženja, na gori blagoslova.
Sjećate se, učenici, ona trojica spavaju, a onda odjednom ih obasjava svetlost, oni se bude i tada po drugi put se čuje glas sa neba, ovo je sin moj ljubazni, njega poslušajte. Koji je treći put kada je otac još jednom progovorio? Kada su Grci došli u hram i kada traže da vide Hrista. I tada još jednom imate svjedočanstvo sa neba da je Isus zaista sin Božji. Dakle, ali trebalo je da usledi veliko proslavljanje, najveće do sada, a ono će se dogoditi 10 dana posle Isusovog vaznesenja. Isus je ušao u nebo. Na koji način? Ko je pratio Hrista kada je ušao u nebo? Bili su anđeli, da li još neko? Da li neko od ljudi? Neko to priča? A oni koji su vaskrsli kada? Kada je Isus vaskrsao, kaže, otvorili su se neki grobovi, bili su to ljudi koje je Hristovo vaskrsenje vaskrsnulo i onda su, kaže, ušli u grad i pokazali su se mnogima da zaista Isus je taj koji je pravi Mesija. 10 dana kasnije Isus je bio krunisan za cara nad carevima i gospodara nad gospodarima. I šta je onda usledila? Pedesetnica. Što se dogodilo na dan Pedesetnice? Ispunjenje onoga što je Isus kazao. Zapazite, 40 dana Isus je sa njima, a onda kaže, idite u Jerusalim i čekajte obećanje njegovo. Šta su radili za vreme tih 10 dana? Šta su radili? A priznavali su grehe jedan drugome. Kakvi su bili odnosi među njima kad su bili sa Hristom? A ko će da bude prvi, ko će da bude veći? Stalno su se tu raspravljali, a sada su tražili jedan drugome, izvinjavali su se, tražili su oproštenje jedan od drugoga. I zatim dolazi dar Duha Svetoga. Da li zapažate? Duh Sveti ne može da bude izliven ako su poremećeni odnosi. Duh Sveti ne može da bude izliven ako nemamo jedinstvo. Duh Sveti ne može da bude izliven ako se gleda ko je veći, ko je bolji, ko je prvi. Isus kaže, samo je jedan učitelj. I nemojte se zvati ravi između sebe. Vi ste šta? Braća i sestre. I posljednji prorok između dva zaveta, Jovan Krstitelj, je kazao, Matej 3:11. Ja sve krštavam za pokajanje i sloboda, no ono što ide po mene je poseljeno od mene. Ja se ne sam dostojan da mu ponesam ni obukite. On će ve krsti od Duh Sveti i s ogrom. Ovo je veoma jedna zanimljiva izjava. Ovo obećanje nalazimo ukupno 5 puta u Novom Zavetu. Još 5 puta. Da li znate da ne postoji ni jedno obećanje osim ovoga koji se ponavlja 5 puta? Svaki evanđelista spominje ovo obećanje. I još 2 puta se ovo obećanje spominje u knjizi Dela apostolska. Sama knjiga kaže šta su apostoli radili posle Isusovog odlaska s ove zemlje. Elena White kaže o onoj noći kada je Isus bio predan. Isus, veliki učitelj, imao je zaista široke ideje koje je mogao da izabere, ali ona na kojoj se najviše zadržao je izlivanje Duha Svetoga. Važno je za Oca, važno je za Isusa, važno je za Svetog Duha da mi budemo kršteni tim Duhom. Ali kao da često neke druge stvari izgledaju važnije. Čitajmo još jednom. Dela 1, 4 i 5. I sobirajući gi, on im zapoveda. Ne oddalečuvajte se od Jerusalima, čekajte govetovanje od Otecov, za koje ste slušali od mene, zašto Jovan krštevaše sa voda, a vi neko mnogo dni od danas će budete kršteni sa Svetog Duha.
ovo kaže Isus da je najvažnije. Koje pitanje? 6. tekst. А тие кога се собраа, го прашаа велејќи: Бога време ли го воспоставуваш, Господ, царството Израилево? O čemu je Isus govorio? O izlivanju Svetoga Duha. Šta oni hoće? Oni hoće carstvo. Oni hoće vlast. Njih 12. Pa ako Isus bude car, onda će oni da budu ministri u vladi, razumete? Isus kaže, ja nisam zato došao. I sada kada Isus je umro i kada je vaskrsao, oni kaže, a hoćeš li sada da uspostaviš carstvo? Isus kaže, ne. Zašto? Pa vas je tu 12 i imao je još svojih sledbenika. Znate da je imao 70 učenika, pa su ga onda ostavili. Ali šta je sa ostalim svetom? Šta je sa drugima? Kako će oni saznati? Samo Sveti Duh. Šta su učenici hteli da znaju? Eskatologiju. Završne događaje pre Hristovog dolaska i sam Hristov dolazak. Njih interesuje kraj sveta. Da znate, i danas mnogi ljudi interesuje kraj sveta. I danas se prave proračuni kada će Hristos doći. I bolje da vam ne govorimo o godinama koje su već sada jako rašireni, čak i među Božjim narodom, da će uskoro Isus doći i kažu tada ili tada. Šta je važnije? Ma da li ću ja da budem spreman? Pa kada god da to bude. Isus je video problem u njihovom razmišljanju. I Isus kaže, o danu tom i o času, ma niko ne zna, ni anđeli ne znaju, samo Otac moj sam. A ljudi se hoće da znaju, da proračunaju kada će to biti. Šta je najvažnije? Šta Isus kaže o čemu oni treba da misle i da planiraju? Dela apostolska, 1. poglavlje, 8. stih. Но ќе примите сила, кога врз вас ќе слезе Светиот Дух, и ќе ми бидете светоци во Јерусалим и во цела Јудеја и Самарија, и дури до крајот на земја. Isus kaže, ovo je najvažnije. Najvažnije je da vi dobijete silu. I ta sila je zbog toga da vi sami budete spremni. Isus je znao šta će biti sa njima. Sve dok ne završi njihov život, oni treba da propovedaju evanđelje. A da sila da se to ostvari je samo sila Svetoga Duha. To je najvažnije. I zato bio je to predmet o kojem je Isus najviše razgovarao. Pogledajte citat iz Čežnje vekova. Nama pripada to isto obećanje kao i učenicima. A kako je to retko prezentovano pred narodom i kako retko o tome govorimo. Kao posljedica ćutanja o ovoj veoma važnoj temi, malo znamo o ovom praktičnom ispunjenju obećanja. Delotvornost mora da prati naš duhovni naboj. Mi znamo proročanstva. Isto tako i apostoli su znali proročanstva. Ali razvili smo doktrinu. Mi jako dobro znamo doktrinu. 27 je bilo, sad imamo 28 osnovnih istina Svetoga pisma. I ja sad kad bi kazao, ajde kažite mi temu o grehu. I vi biste počeli da mi nabrajate temu gde je greh počeo, ko je to uradio, kako se dogodilo, šta je to greh, koje je rešenje za greha. Da li biste znali da citirate biblijske tekstove? To svi znamo. Ili bilo koju drugu temu. To je doktrina. Ali pitanje je života. Da li ta doktrina živi u meni? Da li silom Duha Svetoga ja sam to činim i da li sam pokrenut da podelim to, da kažem i drugima onima koji su oko mene? Da li verujete da Bog može i danas da deluje isto onako kao što je nekada u biblijska vremena?
Da li može? Je li problem kod Boga? Evo sljedeći citat. Nakon silaska Svetog Duha, učenici su bili ispunjeni ljubavlju prema njemu, govori o Hristu, i za one za koje je on umro, da su srca bila omekšana rečima koje je on govorio i u molitvama koje su oni upućivali. Govorili su silom duha i kroz uticaj te sile na hiljade su se obraćale. Da vam dam jedan primjer. Što se dogodilo u Rusiji pre nekoliko godina? Tamo na Arktičkom krugu nalazi se jedno mesto koje se zove Murmansk. I crkva je umirala. Ostalo je samo nekoliko vernika. Oni su radili, u stvari, bili su to muškarci koji su radili na nafti. Radili su godinu dana i onda su se vraćali svojim kućama. I kada se sve završilo, ostalo je u crkvi 22 vernika. Od toga 6 muškaraca, ostalo su bile žene i pastor i njegova supruga. Pitali su se šta da rade. Crkva se gasi. Sve manje i manje ih je. I počeli su da se mole da Duh Sveti utiče na ljude koji se nalaze tu oko njih. Bila je zima. I uradili su nešto radikalno. Bilo je jako teško živjeti i oni nisu imali gde da obavljaju krštenje, kao što mi imamo ovde bazen, nego su krštavali napolju. Krštavali su napolju. I pastor i 6 muškaraca su svako jutro odlazili na jezero, pravili rupu na jezeru i imitirali krštenje. Kada bude krštenje, da oni budu spremni. Skidali su se u donji deo, u šorc, kao kupačim i išli, ulazili u vodu. Molili su se, izlazili iz vode i tako su to radili svakoga dana. Jedan od razloga je bio sljedeći. Hteli su da budu sigurni kada Bog bude pozvao ljude da oni budu spremni. I molili su se ovako. Bože, mi smo spremni da uradimo svoj deo posla kad god nas ti na to pokreneš. Da li se neko krstio? Prve godine krstilo se 80 ljudi. 80 ljudi. Od tada su za 6 godina osnovali 5 novih crkava i 4 male grupe. Kažite mi, ako je to moglo u Rusiji, jel to može ovde? Bog i danas čini čuda kao i u biblijska vremena. Pogledajte citat. Ove scene se moraju ponoviti i to sa većom silom jer je izlivanje Svetog Duha na dan Pedesetnice rani dažd, a pozni dažd će biti još šta? Još obilniji. I mi ćemo kazati, pa Bože, evo nas ovde ima oko 20-ak. Nisam brojao koliko god. Još obilniji, još više, još veći. I sada pogledajte sljedeći, kako završava citat. Duh čeka naše traženje i primanje. Hristos će biti otkriven u svojoj punini kroz Duha Svetoga. Sad mi recite, da li je ovo moguće? Je li moguće? Od koga zavisi da li će se ostvariti? Od nas. Ja bih želeo da se zaista molimo Bogu. Možda nije uobičajeno, ali ja bih hteo da sada, ovog momenta, ko je pokrenut Duhom Svetim, da izgovori svoju molitvu.
i ja ću se moliti onda na kraju. Ustaćemo i ko god želi i pokrenut je, tražimo ispunjenje obećanja o Duhu Svetom.